kaShaka Zulu ukuthi naye bekenokudunisisa amadoda. Dakiwe. Indaba bakusonjalo nje. Lalela la. Yabona if indaba yeyitabani iyayivele ikhona emandulo ngalendlela echazwa ngayo manje. Ngabe siyibonakele kuShaka Zulu. Ngeke uDStv ya invest noma Multichoice invest 1 billion rand ukwazi for ilokujana kaShaka Zulu. Lento it shows the power of the Zulu nation and the power of the King Shaka himself as the molder of the Zulu kingdom. So lento leyo njengoba siyilana nje bafowethu ngifuna iqamanga lento itabane ithanda attention engenangqondo lento ayikho asinankinga nazo ziyadla kwamayimali ziyadunusa ziyachama zenza asinankinga noma ngabe zingalalana ubusuku nemini kunuka isihlama udu asinendaba kodwa esibalekile abangasondeli entweni ezinkolo yethu nezimpepho yethu neusiko impilo lwethu siyabathanda abangabafowethu asihlangana nabemcimbini basishiyela ngama makeup la siyochaza kubafazi ukuthi no it was not hey it was him who is hey us drop it oh goes ngoba phela wenzakane na ngelakho wemngani wami lelo ngelo lakho imngani